tentang bagaimana akhlak dan moral generasi-generasi yang hudib bak gedanyo uranyomi, sekaligus pembicaraan ulun tuan malam nyomi bacut menyinggung tentang bagaimana sikap para orang-orang tua dalam menyikapi terhadap akhlak dan moral generasi-generasi mereka tersebut. Karenanya hai mi metuah malamnya menyetabuh judul dakwah mungkin lebih kurang kegagalan orang tua dalam mendidik anaknya menjadi generasi-generasi yang berakhlak. Di sini mi metuah abu metuah perle bacun lun pegah bakdron ada masjid segolom habis dakwah beklen wow dan dakwah hana trip-trip uranyo situn mena dakwah 3 cupau wajib tagai neduk mi nyo pakan lun pegah laganyan habis dakwah hendak mata kalut apakah mama malamnyo yah malamnyo yang kadruk badakwah termasuk para orang tua yang telah mampu dalam mendidik anaknya, ataukah mama malamnyo yah malamnyo yang kadruk badakwah termasuk para orang tua yang telah gagal dalam mendidik anaknya, gagal ataupun tidak nyo ujung haba untuk takalun naruh gutanyo di dalam atau tidak. Rasulullah min wasit bak katanya umat qiwamud dunya bi arba'ati asya bi ilmil ulama bi adlil umara bi sakhawatil aghniya bi doail fuqara. Nabi min pesan bak katanya umat mia perlekong sabah-sabah nanggro benar dalam nanggro nyan puit boh perkara bila mana dalam sabah-sabah nanggro na puit boh perkara yang Nabi pesan nyo nanggro akan makmu, nanggro akan masyhur, nanggro akan modelan. Tapi bila mana dalam sabah-sabah nanggro tidak ada puit boh perkara yang Nabi pesan nyo keadaan nanggro dan keadaan rakyat yang udip dalam nanggronya bersih lagi sibak bakaye yang tagleng dalam padang luas hoho yang angin kenan diput hoho yang angin kenan rubah menantam selan gedaya udip dalam bumi Allah bila mana tidak ada puit boh perkara yang Nabi pesan. Dah teman puit boh perkara yang pertama Nabi ini pegah bi ilmil ulama disebabkan gara-gara adanya ilmu ulama. Makanya Abu malamnya lung pegah bakdraun Rasulullah segolomna ulama tapi kaawai ni pegah li Rasul, kaawai ni pegah li Nabi. Al ulama'u warasatul anbiya, ulamanya pewaris daripada nabi-nabi. Artinya ulama yang akan melanjutkan perjuangan Rasulullah, ulama yang puturi agama bak katanya umat, ulamalah yang jaga agama. Makanya mi Abu uranyo takalun wajar dan cukup wajar kafe uranyo cukup benci kepada ulama, bahkan musuh kafe yang paling raya uranyo hai mi mutua kan awak mat barang kan awak mat bedeng melainkan para alim ulama yang kejut uranyo takalun pak ake damunyo uranyo Abu uranyo mi deh kafe benci kepada ulama, deh kaum munafik musuh kepada ulama. Padum nale uranyo kafe yang kadi belum mahdraoi ditebarkan rasa kebencian kepada ulama. Padum nale kaum munafik uranyo yang ma Islam ne Islam udip lang bumo Islam tapi uranyo ka dipikut droi dengan kafe pakot mungkin gara-gara empun perut pakot mungkin gara-gara jabatan pakot mungkin gara-gara jihi yang jo empun perut jamon ditebarkan le kaum munafik kebencian fitnah kepada para alim ulama. Puadra tujuan awaknya hanya satu, agar ditanya umat tak jauh dengan para alim ulama. Dan atanya kon mulun tuan pegah Abu Tumin belah di dalam muzakarah ulama ledon yang kalepah di Aceh Timur Abu pernah nepegah haba yang kalhedon bedonyan puadra Abu pernah nepegah jauh-jauh hari segolam uranyo realita jihnyo lagi nepegah long pesan bak kata
Nepegah. Pegah biat bak masyarakat yang bahwa uranyo na oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mereka ingin memisahkan gata-gatanya dengan kamu para alim ulama. Uranyo hai mimudua, uranyo abu mudua, reaksinya kadu dan gelegatnya hai uranyo karena digematan. Padum nale uranyo hai mimudua pihak yang fitnah ulama. Padum nale kaum-kaum munafik uranyo yang dijajah ulama. Mulai dijajah dengan difitnah, hae difitnah jumpa meduah dok na di penjara. Yang kali di penjara uranyo golem tubit. Na daya dan upaya kaum munafik uranyo. Ini petamang lob yang lain yang manteng di luar penjara. Ngakalen. Nyelung pekah punya biukan politik, tapi sekedar mata debu. Uranyo agama Islam yang harus tadempu le katanya nyo dengah di perang ideologis. Perang ideologis lebih berbahaya daripada perang senjata nya baklung nepegah. Maka tak dekedi lagi perang berasa darurat moneter. Tak dekedi mati selamat iman hana jin kesabah perkara. Tapi hana yumude uranyo. Hana harga mati katanya. Bila mana hai mimutuah udip katanya bimbang dalam tamu iman mati katanya dan selamat iman. So yang perang katanya uranyo jupau ideologis. Nana depu ideologi buat ras. Iprang pemahaman. Di petamang pemahaman gop lang ule-ule katanya. Di pedebit pemahaman katanya Islam ahli sunnah wal jamaah di pedebit dari tangkura katanya. Di petamang ideologi awaknya nyan dehun perang ideologis berbahaya. Saban abu lagi Spanyol jamun berhasil hai memutuah awak Kristen dikuasai do bukan nanggro Spanyol Andalusia nyankan dengan perang senjata akan tetapi perang ideologis sehingga ibalik dari masjid ipegot ke gereja dari orang dimeiman kepada Allah dimeiman kepada Rasulullah uranyo kamu balik nyan kejadian padim-padim lampau yang kalepah. Hai mi lung pegah mi ubaron moyo lagenyo kondisi agama ka jupo nyo bele pegadua moyo perle mi mutua singoh materaon lusaraya anak bejir kebijeh yang bek nepegah abu yang bek nepegah mi pane mungkin anak draku ia ikut bijeh ai moyo bak umpun perut bek ni apegah aba barasa yang sok bajai jo yang panu yang sok bajai jo yang muwet nyan apukun yang tut apukun foto Habib Rizik nyan tho ya Sayan cocok pikir nangon malamnya menyuluh bulu dua aku nyankan awak ji jumpa walaupun ijo peng sertuh ni bewat dah sebut tapi yang perlu aku pegah nyan upun perut yang baik ni pegah mungkin hai contoh yang upun aku pegah baron baik ni pegah mungkin gara-gara upun perut hai gara-gara upun perut bantu mungkin uranyo pemilu mantang aji nekalang saat pemilu gampong alunaganyo kasepakat memandu ura pemilu nyotok warna merah betul bantu rumahnya kasepakat top warna merah malam poh 12 malam perlu awak bajai kuning ibagi peng surtuh sapo surtuh
Tingah bengah. Gampung alun naga. Mempam itu biar. Neng itu biar. Empun beruang. Mungkin punya sekedarnya hana pupu. Tapi punya perkara agamanya cukup berat pupu. Pakon. Nyo generasi kita yang cukup mempengaruh untuk God sabo-sabo nangrong. Mi abu lung ulang lembak sen. Moya perle tingah mati drone. Lu saraya anak beji kebijih bag. Tung pegah malam nyobi u. Wajib uranyo bak ketanyo ma. Wajib uranyo bak ketanyo yah. Sekolah mati ketanyo pusahe perkara idikut anu. Pujroh perkara agama anu. Jadikan muda-mudi Aceh uranyo. Wujud ke benteng bagi agama Islam ahli sunnah wal jamaah. Bejiat muda-mudi Aceh uranyo. Yang perlu agama. Wujud jih ke tentera agama. Wujud jih ke benteng agama. Nyo abu ahwat telung pegah muda-mudi Aceh huranyo wujud ke benteng bagi agama. Bejud jih yang perlu agama. Nyo kadang-kadang ragu. Wadah ku pegah tanya. Ya, kiban haragu. Wadah tatamong dalam kampung huranyo abu mutuah wadah tajak yang memen mesti kan kampung ron ku pegah kampung gop. Ilung kajula pun dulu mahana medale. Ha, kan ku kampung ron hana urusan ilung. Ladum wadah tak tingkah muda-mudi Aceh ya Masya Allah. Ni kalian kerana buat urau-urau wadah tak bek kuat berah nyan kerana. Ladum wadah tak bek le tayak pegah ya dubah wadah ke agama jumpa mentuah abu mentuah. Ladum wadah tayu perkara agama bek le tak pegah afai diku imam pelu. Bek le tak pegah tayu baca kitab ladum muda-mudi Aceh uranyo. Al-Quran cuba mentuah ladum bak ma ikon hanji baca han patih junutri 3 malam nyonyo pukon lagi ke begah muya ai muya kon nekoh punya aku bah tinggal hino tengah buat cok ya ladum urung tuha langampung cuba mah cakap cuco-cuco ke kana ya watai tayu baca Quran mau balik ke lo mau balik ke lo Ladum menyocira haba. Oh, 3 urunyan. Bak kedai kopi, poh barakah. 3 urung tuanya. Bupaya takun memandu, payah tak tekan mesin Mario. Ya. Cukup pede bak berhaba. Wadah tayu baca Quran ladum bak magukon hanji baca. Han patih jut nutri 3 nya pukul lagi lumbegah. Munyo tak tanya, bau urung tuha. Oh, urung tuha lagi nyan. Bagah tak bagi jauh. Abu. Irano Islam pukul. Ilung lehega kan do bendera ka Islam bukan aja. Lehega alih tupo bendera ke jo. Yo. Hai, mi. Dan manusia uranyo hai mi mutuah. Hanale male yang sepatutnya gemale. Kagumale yang sewajarnya hana payah male. Bakal laganya ba akedamun kamunan. Ada yang giu male dalam agama, hanai male. Ada yang han gubi male, imale. Contoh yang ubud ku pegah. Aji kena dengar contohnya cocok, mi hana cocok ku pegah contoh lain. Sira urang tuha dalam kampung. Kedua bak warung kopi. Gemat koran. Mu balik gemat koran. Ulai Jokowi uyu. Kan wati. Amono gemat ulai kalah. Ya? Ini bapak Budi hana gedong. Ini nenek Budi pitanjir. Ini kakek Budi pitan awai kentang ke mana? Nah, urang dalam kampung. Urang dalam kampung gara-gara urang tuhannya hanajir ke membaca. Ini bapak Budi coy kun mi kampungnya. Urang tuha bangai buta huruf. Pakan buta huruf. Gara-gara hanajir ke membaca. Nyo pukon. Nyo. Aji ke sira urang tuha kedua pajak pun jaga. An on hana kedong kun. Ban ben bon pitanjir. Abu Tausi lebih lewat tanjir ke sabah hana legusi ke kebegah. Kira-kira toh ikun urang tuhanya. Nah uranyo urang tuha gara-gara hanajir ke baca Quran ikun lah kampung angka kan urang tuha bangai buta huruf. Oh Quran hana kedong baca. Nah. Hana. Monyo
moyo hanjit baca Quran hanajit ke masalah hanai kun buka huruf tapi moyo hanajit mau baca ini Bapak Budi ikun legop bangai buta huruf nyo di sino perlelo dan pegah Pak gedanyo di Aceh kan terjadi pergeseran akhlak yang gak ajarkan oleh Rasulullah ken dideng bak sewajarnya nah mau pengaruh tunggu atane pegahnya mau pengaruh sebab punya atangan kamu pengaruh ata lain bidikut kurai dalam kupegah uranyo contoh-contoh yang lain padum nalo urang-uranyo bangga udip dengan ata yang haram padum nalo uranyo urang bangga udip dalam kekufuran tapi urang kadang-kadang awai ja untuk muji malai gunung nya nya hana pateh ni kayak kupegahnya ladom mah cakap mesti kupegah contoh yang lain gemale ataya hana payah tamale ya bu tira urang ladom hak utu mujid urang jemaat pak ma gukan hantam pernah menggebi matean ke mesti barata atawa mate berumah ke tingan ke hawa ke kerja utu mujid na urang ladom mugene ja awai utu mujid hang gede ja pakon male takoi ikut lengon untuk mangatumon bu uranyo nyani contoh jalan pemikiran lu teman kanyang lau bahkan teman tungku manusia uranyo hanale malai mungkin gara-gara kurang iman bahkan teman manusia uranyo kahanale iman gara-gara hana ilmu bahkan hana ilmu gara-gara hana beut bahkan hana beut karena menyota mecikot ke perkara beut uranyo ba urang Aceh le urang Aceh yang menggambar languleg menyota jak beut hana peng hana gaji hana masa depan alias wate tawo danyo singoh dalam pasantren hana ruh tahoy danyo dalam kampung cemangkeng kali nu goro nami abu tungku-tungku dum goi dayah padai naruh tahoy dalam kampung tengak-ngak ladum tungku kampung taho taruh hanai pakai tahu pakon sabah hana masa depan urung kolot dua mesti jumpa tungku mesti babak binih melasah ni koro ni jumpa menan tahu ana ru tahu kepiah tungku lado mah cakap kepiah hitam lagi ulun tuan mesti nyan ka kuning lagi bau tutui menyanjah hana ngon kan tahu hana peng tungku ladum kepiah tungku kan mesti tabah kanan kota Banda Aceh ila keblo lawat ke komo ilak keblo lawat ke komo ana ngon tahu hai mi lung pegah ataupun dek beojit an bek dulah na tengok kadang tungku lain hana kepegah bah pegah liro hai mi so doa iraneh na ne daran ni rumah saboh dual he kadang-kadang kajit perkawin lung pegahnyo bek dulah na tengok tak kedi mi tuah terus lintu baru ya kalon anu dro nu tungku nyan bek na bibi bek na jojo ku tungku tengok dulah nu bune patih ke pegah nya hai tu ai tengok tro bak tungku bune patih long pegah irane 20 tahun kan parara nu darah nu saja bek le takun itundu ukun masin hantai paju tapi tro bak tungku golamna saboh nu mit Kloi gara-gara paju ku masin ya anak peng tungku bek na bibi tengok dulah Keso teman tunggu tapi menan tanya. Nuju hai mi mutuah ane darah ane kana muda yang gron-gron henoi kampung. Yang gron-gron. Wateu ro muwin lang kampung lagi kasing bungo. Dua bagede gop mulai dahah gede ilu matau ro kalau beda. Siapa sapa jagut bagede. Malam ya publo bobos tertuh kadang keroy. So yang kurung-kurung warah ya petaba bos tertuh. Hai mi moyo kawaknya ne perkawinan ne cuba bune patih ro ku pegah ku jai peng kawaknya. Wadai wo sebut baru mohro ne tengok. UBB raya ipo bahan matau. Sepuk kedua bu judu, sepuk yang keleh bu judu, sebut yang kepuat kai pat bakap boreh cuba tuah lang serkap. Rupanya di agen jumbo jamun agen.
Allah hai mi utek. Hai. Munyo kawaknya nak berkahwin anak ni jupau. Rumah-rumah tanyo item pegat. Kirana. Ya, munyo tak berkahwin anak dengku. Nya anak pun haram. Teng-teng Tuhan lah kayak ganyan. Pegat WC. Ya. Hai mi. Nyo ku pegah harta penting BOA ni dengar leh. Getanyo uranyo hai mi mutuah bek ledok dengan harta, bek ledok dengan kaya semata-mata yang hana netem tuntut ilmu dalam dada. Karena harta dan kekayaannya bu yakin datang. Ahwate mate na hartanya hana nejulok languru. Oh hana patih lagi lu pegah. Tadi kudi sabah contoh. Lang kampungnya hai mi mutuah ijo kaya ke. Kon kuning hana kenong bat semprot. Tajak ublang mesti, nablang mesti tang mata. Tadrun ulaut jepom tua, sitiblah hatama kanyan. Tajak hai mi mutua ukude banda Aceh. Ladum na tokong meleboh muka. Mati ke mesti. Lih mati ijo ismano, li semano li pegapan ijulok lang uruk oleh awaknya. Nan u jepau. Urang pertamang pintu kude lang uruk sebab boy ka meninggal nah. Mutiga nan kede aju mesti nan kede pun tepu sari mulia mesti. Pertama ngaju nan kede mesti lang uru jumpa kan. Ini deng kapan kepudu magot kepudu lima malaikat nah. Hana. Hai mi abu. Getanyo ma yang kaya. Getanyo ya yang kaya. Ahwat mate getanyo kayanya ke mamantun tinggal kanu. Moyo anu yang nekebah mufo meleme agama wate mate kita nyomai mate kita nyoyah itu puhoi kudai-kudai itu puhoi tungku imum iu baca sama dia iu berdoa iu bersedekah ke kita nyoma yang kamati tapi moyo anu yang tekebahnya mi mutuah perti ak berau berdu sebot pujepoh na putam lupau golem abeh nujuh kita nyo kali pakai dengan a kali pakai dengan adoi gara-gara hana tabi harta hana patih jin kalian nyo pukon talun tuan pegah lado mana lawe nyomi hana impreh kita nyomati ikalan kita nyomai mesti ka Tuhan nyani wow rumah ipegah masalah harta ikeke kita nyomai seolah-olah ada masjid kita nyomai singoh buka kemah lado mana mi ikalan kita nyom mesti ka setengah jawai Pak Kosi tadi pegak surat rumah hana gak keturile nyan hidup dengan adun hidup dengan adoi ipegah rumah kita nyo ikeke kita nyo bang nyan singa mesti rumah nyo rut kurau no nyo na tulak peng biu kelu ite jiat pegah mai mantang udep jumpa mentua imo rumah kita nyo tantang nai boh peng lang mai no hai mi uranyo ranih golam nerasa jumpau nepreh nyo bukan natalun tuan pegah hai yang kejiat long pegah sampai long pegah menyo ketanyo mai uranyo bengah tak minta rezeki suput baru tawau gara-gara pak tak pergi kaya kanu wate mate ketanyo anak benapu di pajuh bek teng bayang di singoh menyo ketanyo ya uranyo bengah tak minta rezeki kadang-kadang poh 12 malam golam tawau kadang-kadang tutu mayang mugurep tinggal gara-gara pak tak pergi kaya kanu wate mate ketanyo anak benapat di dua bek hidup di balawah di singoh mi mutuah abu mutuah nepiyo bek nama habis harta ngenanu karena anak sagai-sagai hai te mabih ngeng urungsi sayang anak ku ketanya urungsi bono tepu mi mutuah abu mutuah hantapan lagi ketanya urungsi sayang kepada anak uranyo mi bek jauh ku begah bakro 50 ribepeng talake mutang ba anak itu jiat lagi bayu han patih jin nyo bukan telun tuan begah Jauh mesti mah cakap lu pegah mi kan mah cakap irana anak muda na sabo kakayai le bae ngeji nuhun ni mantang ubiraya nuhun ni noik nuhun ubiraya ino mesti kude pahjai rumah ubiraya begot bedah getanyo mai tigogo yang kaduha mi mutuah tajak bak rumah ji tak tahu tujo tak tahu anu terus kedeh mi mutuah getanyo roh tak pegah bak anu nyan Allah ni mutuah beh
Katruh ku bakah nak metuah trip kah anak ku jak bakah ikah be hantam kau kau baklung sabak sibuk ku sabi hotel ku tanyang bak gop yang kau cuco ku hubinai kau biraya ikah nyo cuco ku yang menempak bak jalan anak ku turi anak kah petik ku teman meno nak ku begah bakah kana si gogo ku jak bakah ada di rumah sabah minggu kadang dia sekolah bubu anak dapat dipaju anak dengan blob ayah ku ni anak lepas le sahau barakon nak ya tarik bukat gop koroi uranyo kam ke hai dijuk le pakat le gop takut gagung babak bineh babak meriah anak sobuo ko dong rumah ayah kena lang minggunyo lego kata pedamang rumah sakit darah kemandong sigogoi lapar tu darah kabi mutang peng saknya surtuh ribe mak nak blobru ijo peng lanu yang kakayanya mihai ijo peng lanu yang kakayanya ijo gugudan nyoma apa dah dakwa minggu ke roh tajak lom karena kita nyo kaduha jupo biasa roh tak pegah habasot biasa kita nyo urang kaduha mi mutuah bat yang mangan hinan bat yang biasa hinan yang mangan walaupun anu dulu mi yang kaim tak melakem sebab anunya roh lam takun roh baji Allah ni mutuah be katruh ku bakah kena trip kah anak ku jak bakah trip pada minggu berosa mesti beli kerja dua ku sebab urang kaduha terus ke dih roh ke pegah lom kabi mutang peng tanya sertuh ribe mak nak blobru iji jauh jumpa mutuah ladum le anaknya iji jauh ima atau uranyan hana ke bayu lam sertuh ribe di uranyo ka kelek-kelain boh munyo laganya jawaban anu ahwate ne melake kuno tanyang sikre haba cupo baro ne malamnyo mangan ante ne bak ne mana mangan sakit punggung deh hai tapi pajan natom sira urungsi karena anu kakaya gutulih pasion pun kepempoh jamu padi mabe ijak tikulai wa tikulai tangen baru tangen duha kututu padi mabe karena jika kaya uba ne baru mohji dawa bak kedai ji ne karena kah kakaya kot nyepat pun kali mak tulih bayu ne atamak jamun pernah hananyan kecuali mama buku hana tak lake pulang atang ketapi kanu tapi anak jumpa mutua 50 ribu peng tak lake mutang itu jiat lake bayu hana pateh jiat nekalun nyo pukon nak alun tuan pegah oh mesti ni pegah mesti nyo hai tunggu anak muda long hana lake nyan jiat baji ladom hanjir bab rumah perumoh lebih nyo ladom lagi arah kata Allah hai bang dua hai ladum rumah lawenyo lagi arah kata jumpa tua babine jalan menempa korejih jamu ya hai sabah minggu 3 terus ma katanya gak tahu cuco gak tahu anak agam ke tikai kun lenang ji anak bang maron tip minggu jak bak katanya asajak pegah apa sedih tapi sedih maron asal tu bak katanya asajak beri sabosa asawo ka beri sabosa mbak katanya sabe maro neglake menyoba abang ne ipat indra puri punah gejak musim panen hangguo gede ikan nak pegah le rumah ganya nyobang ku pegah baron menyo papa katanya singo situ gara-gara maro ho kala kola kom tuah walaupun tuharo dengan roku nyo wajib pegah bacut moyo model laganyan ku rumah hai la kom tuah nyo long pingat kusip malam nyo aju nyan malam nyo aju bele nak pesingoh nyan negil ha badaku ni weng mati butangun pok gitu hino hai mu barang sekun lewet nyo barang sekun pangkam hai tat hai le juta setingo saya pukul le manyam setingo lewet nyo le manyam setingo mukram merempeng mahal leke kurung udah belo Honda lewet nyo na leke kurung baget nyanto hal leke kurung bangai tak katanya kecuali kahawa de meroroi babah
Alah, wadah ku pegahan dapat. Hai, udi nang lewe nyopat yang kamu hai tat. Golong ku pegah bagian online. Uri nang online jumpa medua. Kan put boh hade kak nah tagad duka. Hai, hanu patih lagi ro ku pegah ajin tubit haju pom tua u kota Bandar Aceh poh le malam ike peju ku pegahnya kaim ku poh le malam hinan di Bandar Aceh pagom nyanya kuoi melabu hode wo dakwah kana ku biasan tu alah mesti tane buau rumah mahai ada kana hadi pat mahai dah nya alah hirane mi ada ku pegah. Hai, nyo wate ku pegah nyo bek bengeh na jupau. Bek dia pegah teruk tungku bak kita nyo kagak pemurah-murah urinang ganyan kon ku pemurah memang nyo lah ganyan. Hek dah minta lah kau orang yang ada minta perumoh. Ya. Pun pate. Ladong si pun paro lawe nyo. Ya. Hai, atak aku pegah di biju. Segalam hai mi mutuah lahir Rasulullah. Hai mi mutuah masa jahiliyah jamun. Urinang hanayub, urinang hana harga jumpa mutuah dan lebih daripada lamir. Tapi dengan berkat kelahiran Rasulullah, syariat Nabi jumpa mutuah Rasulullah. Urinang hai mi mutuah keangkat derajat martabat di Rasulullah sehingga urinang nama harga, urinang namuyum, urinang guyu sayangi, guyu cintai hai metuah bak kaum lelaki pakon karena urinang cupa metuah urinang urang yang lemah, kaum yang lemah, kaum yang patut dicintai, kaum yang patut dihargai. Tapi urinang uranyo cupa kupegah bak drono kagu pemurah-murah yumro gulado. Hai ladum cakap kupegah bak drono urinang jamun cupa mati lako ke segalam terus indah ukude hawa ke bawah mano hanjir giamita menan dalam agama tapi uranyo abu tuah luk pegah badrano ladum lakoi daranyan barotha ban mati nujuh ladum golam abih cupa hanai tubit mesti pegah iblu maharo ya bak foto IP Pak Putu, Pak Facebook IP Putu. IP Bu. Janda 2 anak. Kira-kira siapa yang mau ya? Litma gina ngarakate palis. Allah hoda ku pegah hanse foto aku foto raliku nah. Allah hoda ku pegah dan nyo buka lagi lebih hai atanya tanya mbak anak-anak muda yang kain-kain buka Facebook ya Facebook Instagram macam kalau nyo buka negara aku pegah tayang bener patih yang keji ike miaurinang lewe nyo hanarate kudu patih ke pegah hanjut kebuat ladu yang keji ku pegah pek nama be ngaurinang hanam buajab ladu urinang me kalian katanya pajan ai dompet peng mentang tega katanya mentang-mentang tuju kutoki moyo kabang truk uranyo gede ka payah ada pulau umong-umong payah ada pulau ulang kadarah mame urat kalimo hana cerita hai lang kelembu sapa di katanya punggung iku go bi betaba ne patih be lagi ro ku pegah bener patih hai ladum lako lewek nyo kula kemah jumpa tuah baron jeut mereka ngang katanya mai jeut gadah katanya mai ladum ineng hanjut tutuk angin melimang pupu yang tutai lantaku ikun kemah katanya le apa lekun kemah katanya ikut katanya mentang jawab le lakonya betul lagi kata pegah hai lako bangai palih be ike bawa aku pegah tantang di 3 go tajak orang punya masa rayu tak ke bajaru mitengku jaru pusuna rayu ni ukuran
Ladum lako dengar ngak. Lako dengar ngi. Ya. Hai. Ladum ikun ku ketanya mai lenang ji iku ku de hanju tu angin jumpa hanju tu angin sabab dari cat urinang i merempak. Ya tak kuah merempak lain agam bangai. Hai bonu keron, hai nu keron. Uranyo kanyo tak pegah agam bangai. Yoi urinang i tari an jut demurkangan majid bengeh ngan mai. Inang hanju tu angin melimbang. Pakan sabab dari kanyo agam tengah ngak. Tinggi menyokai ke. Nyau lah oh dia yang tak boleh ke gede. Agam laganya. Malai agam lain. Mohit dah hanam tuntung iku ke. Ya, nyanjuk kata gede liup. Hanam agam lima. Hai. Boh puatra yang tanah mutuhan ngai nang nyan boh purusan ji. Dari tat ji cupom dua. Orangnya jamun kacangge nu dua rabineh kota Banda Aceh pakan bangai tu kenang kita nya uragam. I Banda Aceh puatra yang hanai pulau tu urinang. Dumpu je taulah orangnya bau urinang. Yang kendo je dapat dari. Hai, yang hitam je dapat putih. Aji tubit ukudai cupom tua ukudai aji tubit nampak baba Banda Aceh. Ni pulau budak meong sabah bau urinang aji dipek baju mo. Putih puhan. Tengku rabineh laut hai tem putih. Hai. Putum i pura baju mahurinang putih puhan. Ya. Bek gara-gara ngeni nang kata berngeh ngan ma tu yang hana kepala hilima tu mutaru dan bumo. Utama be nyan ngenya. Boh uranyo takau begah ke debiu. Boh uranyo mi mutuah dari tat kita nyodara musu agam ya mabih ngelako jid pengangang bukan ngangam rumah jid tinggal ma ya tari tat musu kita nyodara musu jamun boroje muka dua darah boroje musu mikan putih luan glua kedeh putih lagi anak saya balahi musu uranyo anak mit put boh sapo ka adat dari cat kita nyodara jamun jupo anak min urangnya buat bos apa kilit perut urangnya jupo kam putih lagi jabru agam bangai ya ladum agam lawenya ladum lako lawenya jupo ladum Allah ada kepegah dana hai pakon roh kepegah abah bahasa jupo tua ladum uragam lawenya yai kurinang itu gedon mesti le urinang siap haina yang uragam gua rumah jula bajut posa payah luar itiak bantai luar Allah hai agam tengah ngak be rumah maji nya hai bi tamang tayok iyo lu lakai maah jumpu ladum bak beut boleh kan ilung hang ku jambut kat nyan temu beut pakon pok sa ke pulu aku hang ku je wa rumah dikunci pintu hai bitamang boleh awak ina nang bang ai ladum situn tiga iwa anu cupa medua ia tahu ke tanya mai bunga huru raya ladum ia tahu ke tanya mai bak bunga huru raya mang pluh di bepeng ini kebah ke tanya mai ladum payah hitam bau dinang payah hitam moyo itu pule nang gi na tak kebah peng tu kita tanya naik kebah peng tu kita tanya mai 50 ribu nyantro rumah kita tanya uragam anak putara igo payah im lah ya kayak aku bingat betul nyo nanggro tanya nanggro lebih no hai dah pakai yang sabo minggu bakal mau deh tu ya lado murinong hai lado murinong lado purumo tapararai rumah bersih lagi taparara burung balum berdidi ijib tuh ijib moyo ke maji lado dumpu je tajuk dumpu je tak kirim moyo ke ma katanya lado sikrek ya kerung item pakai tiket yang model-model lagi nyaurinong ada pri yang utuh aku tu mesti pegah lian muda daerah kampungnya dumpu
idara nyompah dari urang ibabah bengah mandang kita lak ngepuluh. Nah ni ke pakon tu cuma dekat dengan ma de gara-gara ji kursan ilo ha nagala aku ada tadi tak jin ada wadai budak bengah lagi be kasturi be ha ni robu mahu mawa daerahnya hai mi yang kejiat lu pegah bakron hai mi mutuah nemabe ngan anu ata yang jin nemabe bek nemabe ngan anu ata yang hanjin nemabe yang kejiat lung sabe-sabe lung pegah hana alasan tinggal semayang maghrib kita nyomai gara-gara dah berkempun perut kanu hana alasan ha merempak perut dalam majlis taklim kita nyoyah bakon gara-gara dah berkempun perut kanu nepiu uranyo na mitapeng sabah minggu itun hande anu nepiuh ni ibadat kura ne pulam ketanyo kadua tuha puatra yang sempat hanam pujam gunung uranyo tak sempat mate ketanyo ladung golam habis ketanyo kadipabih gunungnya nan gebah nyebate bek lagi lembegah pulam anu masalah wenyo habis hanji ni sabah sajan ni honda golam bruknyo kai lakep do lain baje sabah minggu 3 yang kejiat wadai lagi nyomi mutuah abu mutuah han lu pegah biu lagi hantala urung jamun pegah munyo kaya urung si anu je keraja tapi munyo kaya anu ge pegah le urung jamun ge tanyo urung si jit kelamin ne haba urung jamun pegah munyo kaya urung si anu je keraja pulang Hawaii yu blau le anu Hawaii Honda tinggal pegah, Hawaii budget tinggal laki, Hawaii HP hansip sabah W2, hansip lang ubud, W laraya, maka derung pulai. Anak agam, bertanya yah jemangkap jemangkip, bak tadai derung gahai, bak tain drum road lang i masjid. Anak agam, hidup pakai kupi, giti bajai keroi. Buat katanya, baiklah tak pegah ya bantu lah dong, hidup pakai dai. Mui kalan hai tip. Yang darah jumpa, yang darah. Kita nyomai tak tumpah bak gop jumpa metuah. Menjanjian bak gara-gara tak tunurau. Muka tidam tampang-tampang medih lagi balik tampal izin. Anu mi tawo cak uro tak tumpah bak gop. Anu cak uro hansip tabah na dua anu darah irmo. Ladu bekle tak pegah yak tak gunbu cak uro ke kita nyomai tawo tak tumpah. Ladu mupingan tabah irmo ane dipurah. Ibu kleh uke koroi. Ibu pah kawan-kawan tiga kerana. Ne kerana. Lado mana udah anu darah rumah si kunca dapu jumpa tua. Wate tajak di rumah mulai bak dapu hingga terus langkamba. Mepumpui lah gedung lagi empumpui. Allah hai mi wate ku pegah hana patih hirana. Hai ladum anu darah jumpa tua si kunca dapu rumah wate tajak rumah ladum. Musibah bak bungong hana dupu pula. Puineng inang beo ya. Hanje datung kebi. Kerana urang jamun jumpa hai. Urang jamun hana kem cewek. Urang jamun guna mekawin linto baru. Kesah babak tungku imum. Kuyuja yang minta darah baru tungku imum ke bedah, tungku kusyik ke bedah, tuha peut ke bedah. Dia minta darah baru jumpa tuah babak kampung gop, selangke jamun gukun. Urang jamun, urang tuha jamun, hana ya lauk-lauk aju baru rumah gop. Kekala nilai bak bunga, bak pukun bak rumahnya le bak bungong buahana. Di bak bungong, berarti sabuh sagana darah. Jamun. Watai ke bak rumahnya meranja bungong. Yang tinggal ke pukun tengah. Oh nyola berarti urinang pukun darah baru baru. Ketanya jamun. Bak ayah. Lalu tanya bak ro nami abu. Bungongnya ikan apa hinoi rumahnya. Tanya jamun. Jamun. Kurangnya watai tajak bak rumah jumpa tua. Anu ikiru koroi na. Ya, badan yang na tuba-tuba di badan ni. Agak kebu jaga. Buat teoro
nyawat aku pegah lagi nyobek mana dunia aku nak hidup ku cin ja sabar mo kamu jino le bak bungong ku hana mo nyolawi mo su lawi nyo cuba metuah lawi nyo hana ku kira ke hana ku agara sabab mono model bungong lawi nyo dum cuba metuah gara-gara mesu ipu blo bah HP kamu bah HP dum kenanya babak Facebook nya nyo hana tak kira lawi nyo pun tak kira mo bungong mateng bek le tak pegahnya bak labu cuba bak labu apa bak labu nah yang tu yin luar tu tengah bungo ke bungo urinang lawi nyo hanya tak kira hai tro bak labu nya lawi nyo muyum bak labu poda yang ikap-kap le ulat bak tengah herurung tengah yang porai ko nya janda bolong Truk bak bungong nan janda bolong nan bungong hai padah dengan janda hana bolong ku nak blow tiga leke malam nya ata ibu nya haji kita cok ke sabah panutannya nyang kon nah kon bena dengonya hai tapi wate giliran anu yang kaya cupau getanya urung si bak kebiasaan ku pegah le urung jamun jur kelamit Iwo anu di Banda Aceh cupau, Iwo anu di Sare, Iwo yang mekat kakaya ini. Ikalan musuh kita nyoya hai. Jimat bacun musuh kita jauh belah. Surah kamu ini. Ibla kelebek Tuhan tabah merek canghong ke kita nyoya hai. 5 go tak pudih 8 laga hai tu dik. Mekah kita nyoya hai mulai bungoh hingga suput. Rata belanggop tak tupah jumpa metuah tak tulak kelebek. Berekon tak piu karena anu kakaya kai blok kelebek tak tupah kita nyoya dik. Tanya je kelamin ke ku berah mentok. Ikalan lan yang kakaya musuh surah pak kamu hidi hino hana lumo sabab. Kita nyoya hai yakin bajut bata perara lumo. Itamah lumo ji melembang bah ikut. Kan ni puyu lumo itamah. Maka kita nyoya hai hotel supun. Tu set lidah-lidah gara-gara takoh kul lumo ji. Hana merdeka kita nyongon anu. Sabe-sabe je kelamit. Sabe-sabe je kelamit cupom tuah abu tuah. Hai Acin tunjuk jaro sigo. Tupo anu dan tupo anu yang na lagi ro pegah. Musuh mi mutuahnya menunggu pegah. Tak aku pegah biu. Aku pegah babi. Tak tegedi mi mutuah. Uranya musuh anu dari jauh. Iwa musuh kena kampung. Pak tengah jalan kolam truk rumah menempak ngan ya hai jepau. Tengah goeng tangan bro. Iputron kaca motor le anu 3 go iwo kampung tidun 3 iwo iputron naik kaca motor ditanya abu hono ni jaknya kangai tangen bruknya alah ini mutuah buh nama sak bisang iku rumah hinan 2 bohmu lung peke ipegah 5 tu yang ke yo abau deh kadang-kadang tu sip ontakan tu pada lung wow je ku blok kupi hawa kupi rumah ide nah anak agamnya cuba yai kun bak ya abu cok pisang 2 buah mu pe kena lama tolong han onlian cok itangen beruknya abu bepa belah deh laut hijau gede bepa belah hijau hai abu mutuah kena lama tolong mata yak minda Honda Supra yang 6 juta kan kajian terpakai hai abu bek nak pemalelung engkau Borojih banyak long, niak tupah, niak bangkon mesin gede ngai tangan broknya sehingga long ni jak pula kuno ni jak kuno je sehingga long kakaya orangnya. Panaan urangnya yang menang. Citi yang jaro. Nah. Ladu mu padi jak kita tanya lagi. Allah, ini mata ku pegah hana pati. Ukuraon. Ya. Hai, kita nyongan anu hanglah, bau hanglah. Watemanya ite parayo, mi tak parayo. Wate karayo tak pegawin. Tujuan kita nyong maklah dengan anu jupau. Panjanglah dulu tak pegawin. Berojeh watemanya ji tarah ji. Uranyo kali tak pegawin kana jujo, tarah jujo. Panjanglah. Mujanjan ban liuk tu bo nane mesti 2 bo bak katanya jumpo bak katanya mai tu bo iji ya kerja akro ngam rumah dado motewo si on saka hanai du kubo mioke ya lit ma ya gede adum ti kriye ike ku buka mentong ngeu kron hai
Yang kejut mi muduah lung perle lun pegah bakron. Nemabeh ngan anu ata yang jin nemabeh be. Bek nemabeh ata yang hajin nemabeh. Yang kejut uranyo cuba muduah dron kana rezeki. Dron kana mu cuba muduah. Menyajut wajin cukup deh liladonnya. Bek ni harap cuba muduah hai. Bek ni harap anu wate materon ite musyrikah tengah ngadaron. Bek ni apa gah? Ilung panena wate mate ku tengah kalau ku pegah apa anak ku ibu badai haji tengah gelung hana ku ile. Ibu badai haji. Lah do mana bela dah pegah abu badai haji. Sama dia tamat menteng mati mati ya. Jiat badun haji bado lah tu. Pakon mahai pu juta tunggu belakang kok. Mahai. Ike ku pegah menteng nu koron. Hai. Mi nyo atap penting lu pegah baron biu. Yang kejut punya perle kebahagiaan baan dunia dan akhirat. Nepu modal anu nyan mi dalam kehidupan dengan ilmu agama. Tapi punya nepu modal anu nyan dalam kehidupan. Tok dengan harta kekayaan. Hana ne iringi dengan ilmu agama. Nyo kecewa ne preh tengok. Padum nale urung si uranyo. Yang ka kecewa wate kekalan tingkah laku kehidupan anu. Padum nale ane uranyo. Lagi saya pungo mangaya hiladum tani turi. Lewat iya hebat jalan. Icukeh ngon ni dipat bos ke kelewat. Bos ikut ke yah ya pajang ku kerja ngan mai. Padum nale urung si uranyo jupau. Lewat anu bak jalan. Ladum na ya hang gejit pegah nyan bak gop anu ganyan bakon sabahan saban lagi ganyan. Ladum tiagam nyan wadah kalan keturunan ya isi purte urung tagok mandum. Truk bana agam di kampung jupau buat wadah uro. Purte awak mabuk. Awak mujudi. Awak pului nanggop. Hang kanjai. Idaranya jupau wadah kalan keturunan mai. Sit purte cucau urung megah. Watewa support anak darah jupau. Perut ipu kon ruang perut. Perut ipu. Nyo wate megah lagi nyo mi abu. Urung si uranyo aman ke. Bahkan seolah-olah hana roh ganyan. Pujit sabab hana lahir bajing wate ku pegah tanyan. Mi ku pegah baron biu. Bek pura-pura tinggi ngira dak pegah nyo hanam pum bumupum. Wate lung pegah ke bajing bek ni laki baru patih benar bajing di kampung ni baru ni kenyau. Pura nak jamun. Urang jamun. Beok silap kalimang katujuh tahu lima kasih kurung tahu lima bidan peluh leu luar. Uranyo jamun kacanggih jumpa tua kacanggih. Tiap ura ladum di bajing anak bajing jahana lahir. Pakat kanan nanggro kapale. Pakat kanan nanggro jumpa dua uranyo kanan nanggro baju tahu lagi biasan kape. Hai, lung pegah bakron BO jepau. Mi abu. Palih urang jamun. Awak teh kena mubajing kekalan lepat dah lampu sah kenan geja. Kekalan patah bakriang yang tengah bui mate kenan ijak manangan bui. Tapi palih manusia uranya mi metuah abu metuah lu lakai maah bakron lu pegah. Moyo ini begat bajing uranya hai ilikut kedai gop itu ate di mubajing depan teh bek lagi ke pegah. Yang palih lawenya kanyan anu urang Islam anu urang Aceh ka di Putaban Droy lagi kape buat kape liuk di mubajing ilhuh bak HP mi pakan atanyan ipulemah ata di mubajing nyan bagok karena anu gedanyo cuba uranyo hana gairah di mubajing bila mana hana ipulemah bak HP ipulemah bak HP. Hai, palih anak mian uranyo cuba truk bak Facebook leuh di mubajing cuba metuah ipelemah bak Facebook. Facebook nyan kan anak min ubeh nang uranyo jin dibuka. Nah, kerau.
lagi jamun cuba. Bek nadu di rumah ni singklit, ni singklit aki nanu kadang-kadang ijak poh apa pokok ibu ijak poh 8 bunga. Poh ladung kara magrib hanai wo. Kita nyoma, kita nyoyah bek tinggi perle ku pegah. Hai. Mio perle ku selamat nu. Bek iculak dra dalam lang nuraka le anu ku pegah bak dra nu. Mio anu hana sajan nu. Nyo bro tan kanu nu. Bek mau dah nyo, ya dah nyo hana bro dan kane ke belimang bakal. Sabak ane gua tak gua hantom mi pegah habab, hantom mi pegah bang ngata nyo, mio agam imu. Aduh mungkin tu makin ni ke ku ayu-ayu ku jino. Ya. Allah, pada ku pegah. Ladum mi ku kata nyo, memi halepai amat, dikrek-krek am. Tino nu yami, ilikot kata nyo, pingan-pingan ni baju. Ya. Hai mi, moyo anu itu hana sajan demi tuah nyo ku pegah bak rod. Ima janji ngan kita nyo jumpa tuah poh leh wo, poh limang kolam yo, nyan kita nyo urung sik buwe hu hirmo. Be aman tadu hana puja, benar pikiran tu buwe hu nyo ho le darah hana ja hana wo lo minohat. Honda na bak jaroi. Muh sawe subang talo taku bikai su baji memandu menyan HP dan tayan bukai pun tidak go buka di hipnotis hijau muh lego buka puyak magam yang kadang-kadang idrom jiji kena nak pukul lalang luki abate cok Honda lagam agam cukup pelih-pelih lewe nyodu payah menan kita yang urung si bueh bek kita yang kot alah ane mitara karayu ikut ijoho jak kai ijoho langgut di agam ilu nyonyo lewe nyo alah iranu ada ku pegah hai cupo nan tu oh iranu lewe nyo nyo ku pegah yang jim dengo yang hana jim dengo hana ku pegah ladom itu ba kafe cupo metua ike nak ku pegah hai dro ku nyo dro ku metu hi urang dawah kon wate ku su baje behu nyo ta ka mio ku su baje oblak ku turun motoi pikai si kena motor aku hanahi kerja tak tahu biasa cupo ipikir lah nak darah kita nyo meseka ai tinggi baju ngajak kerung kita jai bagi hana puai bangnya pak tu yang kata oh hai lalu dia ngagap cupo hai aku tu penyo an sapoh silang dua JP cupo no JP yang paling san menau an pudu HP loro ku pudu HP loro ku minum mono pudu HP ro ku ino video call lah ladung video call pelumah bago video call hai dua bak kedai cupam tuah langkah layak rame mayang nagam dineng apukun mayang agam ineng agam mayang ineng cupam tuah truk bak geliung agam tijit ma ikega arah kate balik urang aja gantai bak ma kekon uranyo yang itu jet loh laganya aji ni bayang yang ikut ketanyo hai itu jet mau baju ni keran pada aku pegah mahan kejadian lagi bak gop cupa metua hebat lagi bak gop anak mit di bawah umur yang rayuk tok 2 ro SMP cupa metua 6 ro anak manusia cupa bak rumah tuha abu imu sapat hinan lehuro leh malam ipegat baju drone yang katuha hantruh pikiran nemenan jupau tapi anu uranyo mikat truh pikiran pakan laganya naik kalon cupo meduah bahapi mi naik kalon nak kerja aku pegah tapi anu mi retak SD nah HP bajaroi hai gambar hana baje kabiasa di kalon ane mi retak SMP SMA cupau paket nami uranyo dunia lang jaroi kuatrai ni lom Amerika magam Cina minau kecuali hanya dah boleh hanya dah boleh tidak kun Cina minau hai internetnya hantalah pun patih kayak aku buka mesti tak tulis lu mau hai dubit kami ilok mana
wabu lo kemah bi wabu kan. Long anek min mantang ubu. Iji galak ayu Spiderman. Anek min mantang ubu kan. Kah haji tu mulai. Hai merdeka kalau bijak. Mantang ipip tu. Bak bantai kai jo haji du bantai keroi. Prak itu kena tanya tak bajunya. Spiderman ni ke. Blah ayu bin Spiderman. Bak YouTube. Itu kena ayu. Itu bi ayu tu keroi. Menyoke kun uranyo anek min panceh bak mai kon kai jume ke tanya. Nyo abu pun batte lu pegah. Yang kejit malamnya hai. Bek rugo napeng ni jupau. Nuhun bibi raya lakut ciblah hadau dengro nu. Nu blau HP siapa-siapa kanu nu jupau. Ada tekedi mate-mate nu singa bunga. Kubu-kubu nu luah. Nya. Nyan tiga ipe mi mate ro nu. Tiga ipe ngenangin kuteng beliung lagi baru. Nya. Ulau hijau tajak ni gede, bergemah ni gede. Ya, ni keran. Ni dengar mandang mi. Hai, long pegahnya biu. Rasulullah hai mi metuah pernah ni pegah. Han terjadi kiamat dunia. Segala umat bakhedamun gaya kehidupannya saban lagi gaya jahiliyah jamun. Puat jahiliyah jamun. Nata baca dalam kitab, nata dengar dalam sejarah. Buat jahiliyah jamun cupau. Abu uramalam kung ujian. Yang pertama buat awak jahiliyah jamun mujudi. Yang kedua mabuk. Yang kelih buat jahiliyah jamun adalah muzina, mubajir. Ahwatnya takalan gaya kehidupan manusia uranyo seolah-olah sang-sang. Kasaban hai mimutuah gaya kehidupan manusia uranyo dengan gaya kehidupan jahiliyah jamun. Cuman beda tagai. Jahiliyah jamun kuno, jahiliyah uranyo modern. Jamun jahiliyah ibu mate anak min, anak dina, hoiba itanom. Jahiliyah modern uranyo lahir anak bajang jumpa medua umur dikurang ataupun umur 7 bulan umur kadang-kadang na yang put bulan hanai pemate lagi nyan jumpa patra aborsi kunan tagai aborsi punya bahasa kita yang uraja patra ijulo irudhong hanan de pulam nyan ku begah bek payah ku paceh ta nyan taban lagi nyo abu ikun punya boroje jamun pancuri ikun. Orangnya hanya kena pancuri, korupsi, urung korupsi, punya tak sebab gambar, gerong-gerong dia. Kemudian, gusi, agak buat korupsi, buat mujudi, nyana. Punya idra pancuri mana? Ikut, itu pancuri, idra dekat polsek, pancuri mana? Malay, itu mana gop dua apa? Punya korupsi, PT mana? Itu anak buku. Ikai bawa aku pegah tanya. Kenang me aku begah. Kejepek aku begah. Neu kan. Nyanyi memang belum dah nak mohon me. Metu. Kan. Be tak begah dia beut tu. Hai pakon begahnya. Itanyo awak kantungan tu pakai cita dong. Ya kan? Ni dengar mentang mi. Kak ingat long jamun cupau manyak long jamun mi perle ku pegah biu badon urang jamun mesti kena mujudi jamun keputapat bate lang kertah kana bate yang E6 E7 E3 E12 E5 E yah kemtu jamun enggak gecok sabah kertah kekalon padah rangkang neuheun yang hana urang kenan gejak padah lampuh tiang yang hana urang yang kenan gejak bahkan urang jamun malai hidup pulih berumah malai hidup pulih anak malai hidup pulih tokoh-tokoh jamun ke pelihara berer marwah tu urangnya leu keran jamun urang jamun cupau kemujudi dengan urangnya jamun ka modern jamun ka canggih kemujudi cupau jeun hana hidup pulih gop
Ngan HP ke penjudi orang yang yang penting HP baik dedang berubah. Ship skater. Skater ladum, skater. Yang lebih palih ladum urung Tuhan masa skater. Pupura dua olamian. Gena cok kali malaikat. Hai ladum ngangan perumah ke masa skater ladum ladum. Kan hoi perumah ke. Adik, kono kajak lek ke hang ka hai abang. Abangnya kadua go skater. Dua apa be ka abang? Apa be? Hae lagi mu be karena kapoh 12 malam katimang Cina be katengok di Medan. Ya ngaurina ngeu otenane anak be. Anak bui. Hai. Lang kitab tasawuf pada hai kepegah. Truk ba adab-adab sebelum tidurna puasa ile ta baca sunat tung semayang kan menana pun. Ina panena malam yang kerja watai lahir anu tiga nggelanting gerung gelanting pram ibu paji. Ana mesti lihat le melimau. Ni aku begah. Hai. Nyolong begah haba serius beu. Ha kadon uranyo tokoh-tokoh. Ha kadon uranyo mama ngan yah. Nekem je. Dia pegah abah sikret tapu hana masalah. Tapi ingat bedua. Hana musidra ulama yang berpendapat bahawa main online bukan main judi online yang sip macam-macam nan yang hali. Mamandum haram. Uranyo atau haramnya. Moyo anak ketanya uranyo generasi uranyo dini main judi jupam tua hai bekle dah pegah bak lampu so bekle dah pegah bak kedai kop lang lungki masjid itu uranyo ase di main judi benda patih kai aku pegah ladem bak nujuh kop di main judi pupale tabok siro rugo kakan duri go negerannya bukan lagi lu pegah hai menyo uranyo nyan nepu beah menyo uranyo hana tegas kedanyo tentang atanyan nyo bubudo ora kumi metua bubudo ora ku abu metua kejadian singah judinyo sapan lagi kejadian uranyo anak darah pakai baje kedat sapan lagi anak darah uranyo cukup metua ipake luwe leji jamun cerita 10 tahun yang kalepah anak darah pakai lulajing nyan muya menepak ngan tungku mi muya tungku gejak belahunun nyan jih belahui ijak bak pesta pakai luwe lagi nyan jumpa medua muya nama nayah atau napai cik yang malai nyan kon yuk tenda aja kudeh ipada roy ngon-ngon kudeh ijak ipada ngon-ngon pakon baik ulekop jamun kanya uranyo karena Allah bisa karena biasa bak mai hana perkara le bak ketanya urang kampung kajian bahkan kolot anu munya dipakai bajai kurung munya hana dipakai luanya sehingga Allah bisa karena biasa udep ketanya dengan atah harim tapi kabiasa seolah-olah nyan atanyan kajian seolah-olah nyan atanyan hana le harim pakon kabiasa nyo meno si singo sipnyo bener patih ke walaupun uranyo na upaya pemerintah untuk iu blokir katanya tapi nyan be nya patih rimu wong siji hana god bener patih lo begah Fakur Razi kai pedrun sa Fakur Razi nyo hana god ingat ke gaji Menteri Agama baru Razi awak pegah radikal kawak bu uranyo kai pe lain lom hana leji kai pe uranyo hana zona ni haleh bus yus punan ni kepakon de mata ingat damong surga gara-gara tengah ji jalin ma ya tho ji Menteri Agama uranyo nyo kusah barot hai ji awak cum jaro pendeta hana patih jin babah HP nyo pekon lagi ke pegah
Jih tingah yang lindung Syiah. Jih tingah jumpa mertua yang lindung Ahmadiyah. Hana batik simak dalam pidato ji. Nyo bukan negara aku pegah. Ha, cocok. Hana tiro ke malam nyo. Nyo. Tapi baik waktu nyo tahu. Ha, me halepah ko ni boleh. Nyo. Hana go tak buku. Nya kerja lung pegah agama anu. Baik tayu pegat tak go. Dah yang pegat. Nya kerja tabe ku pegahan. Han mungkin ne pula bak bintang ijimoh bak labu be. Han mungkin ne pula bak ijimoh bak sawit be. Puatra yang ne pula nya ijimoh, puatra yang nabi nya nikah han mir. Bek nak pegahnya. Uranya pakan takalan jumpa mertua. Gadah maruah yah bak anu. Pakiban han gadah jumpa. Wadai musim piala dunia main bola, anu bidu iku. Iya ini kedua. Miai tamang bola masuk mati bola. Nyan kepeh meja 3 gerupung kepeh meja. 3. Harat didang marwah urung si. Pakan anak darah uranyo gadah marwah ma bak anak darah cupo hanai patih le ke mamuya itan. Ladom nonton sinetron mai watai le magrib 3 nonton 3 2 ke. Nah, anak balik-balik naik ke kan baju ubu abah pintu mata ke di tengah. Ketangah. Ketanyang lemana darahnya. Enak roh habis atanyan malam berusaha. Habis belum ketanyang enak kah? Yang ke putra, ini cewek. Cewek sinetron. Yang kejit. Nani uranyo yang kota-kota tat baron hana. Yang gua tegulai pegah bak mak. Mak nemu doa kalau mak ber. Puji. Lung tengah PDKT nyo. PDKT haram jadah. Allah, herane aku pegah. Aku tengah pegah leke nyo. Ya. Nyo. Ata judi nyo lung pegah. Nyo perle dapat dalam pikiran. Kiban cara. Kedanyo pemimpin-pemimpin. Kedanyo tokoh-tokoh. Nyat tanggung jawab kedanyo. Tak tegah be tegah. Samantang yang kalian kemungkaran hana ditegah. Nyat terlibat dosa nanti. Berbatih lo megah. Kabipin hae tak tegah. Oh watai takalan ate tiba benci tegenyan. Baik tanya tu you bertanya nging lo kiban gaikah. Kiban gaikah. Gelan teuta. Mi baik panjang tat no begah benan kapoh di kedua belah. Mang belah menit no begah babak ro. Yang perle lo nak begah bak ro ni memang dua uranyo. Nyan anu yang na bak ro ni memang dua. Kon jelek-jelek. Ji anu nyan jid kepunawa. Ji anu nyan jid keracun cuba. Nyan tergantung katanya kupu jid ji. Puku jid keracun atau jid kepunawa. Nyan bak ro ni. Ilung pakon dah bulu megah lagi nyo uranyo. Na anak ladong-ladong putuh bak beut cuba gara-gara jai kula nyo ikai yang nak galak ku bak urang katanya wajai. Baik menan mi. Hai, pakon lung pegah lagi nyo. Le urung si uranyo mi menyobak tikula gede mabe, menyobak beut cuba mtuah jid menan-menan. Menyobak tikula ladong gede mabe, ila kepeng nyo, ila kepeng ji, hana bak rog bak gok leke mutang, hana pak leke mutang lang tanah cerah kejatuh. Menyo kanang ya, menyo jabeut. Yo keron. Bele ku pegah lain. Baje manteng ane min wate jabeut di belah sapu itu. Oh, bukan baje mentu wate itu. Menjanjian bajenya ne pilayang. Bajenya jabeut. Ane min ni keron. Nyo bukan lagi ke pegah. Tilop ane min me jabeut di belah sapu itu, atama di belah tayah di belah. Hana ke permun. Hai mudah manteng ane min dijak tikula. Patah na yang spesial tadi no. Kita yang jaro. Tah ane min dijak beut. Ataya hanjil le pakai baba tikula. Punya batu tikula kasut gente cerah ane geli seledi. Gejuk kana, gecop lemai. Sebab ina bu Quran, ina bu kitab.
Menyutah warna hitam. Beneng model kecok warna merah. Nyan curah. Bapak pegah sama baru. Ya. Hai. Jari ang orangnya tadi ngosu bak si Roma. Wahai anu. Ikah moyo menempok ranking sahabat balai pengajian. Nyo ahwate urorayal hepas hang mak belo baje. Pernah nekun. Hana. Hantam pernah urangnya tadi ngosu bak si Royah. Wahai anu. Ikah moyo jir kafaya pendek jika baca Quran balai beloju. Nyo wate gajian ayah panen ayah belo dengan baru sabok kekah. Nah. Jarang. Tak ada murid menyebab agama si kriat. Kriat menyebab agama. Menyebab pada tempat lain babeh gede. Ya. Menyebab judi kolor-kolor ke. Ia ke pertama kena. Hide bak kamu abu na yang subangane ke. Subangane ke bebelau. 70,000 semalam. Lebih tak kaya. Buang tak lagi. Allah. Ni koron. Tema punya pulang katanya di begah bahasa. Sebab na yang begah mesti. Ai tunggu. Ikamu hana main judi. Puji yang ke judi nada blo pane nikahnya. Ikamu hana berebo sedekah. Teruk ba ayatnya aleh pane boh sedekah aku tupui ke katanya. Yang kajit akhir jamun kamu balik urung Islam hanali musyrikah yang musyrikah Cina. Hana ku tong le ke donya pakai baju hana ku tong pegah le ni pegah le no. Kok ike kata nyo pegah ba. Hana ku tong le nyo donya ka pakai ban. Tok bak Cina nam musyrikah pegah. Hana ta tong le le nyo jamun. Hai. Ha nak ka pele ku pegah bak ron miu. Nyopo padi biasa no lu dawa. Ane dengan sama membelah menit menawar gue ibu. Membelah menit dulu. Hai, mi, nyata kalau begah ke dia. Lado murung mi mioba agama kriat mioba agama. Mah cakap lu begah bakron. Lado ane mi jumpa mentua mesti jabu. Bila kepeng mi mesti le dengku. Lado. Si bulian peng mi 8,000 rupiah. Yang ladung gede nak dengku kuboy babah. Dengku ka saat peng mi at peng mi lagi nak gejek mi di uro. Lagi nak gejek mi ikut. Kriat mi bak kama. Hai ladung mateya hai. Iya kalan hai mi mutua ikamo tungku daya iya semayang manyet ke maji ke haji yang kamate. Iya cok kamu menyajan semayang manyet. Ngomong to sepurlet ya cok. Nyanya motor sepurlet ijak ke di udaya anji baba lumo ya cok kamu daya sama yang mana. Pakai raga lu rati. Beru. Sampai tungku hatong ke mentogo. Hai menyanyian taboh motor sepurlet nyan jumpa lele peluroi be urun. Menyanyian baba igongan pada muman halut. Nyan wadah dawa. Oh, wadah dawa sama yang manyet. Amplop tak baru-baru jo. Tak baru-baru sabah-sabah bagi. Itanya orang ke hati datang nabru sare lang amplop pada bergerak. Wadah tak parisa terus udaya. Amplop barunya ya masya-Allah. 8,000 rupiah uncap barang ni pasau dalam pun tagai. Moyoke ku puduk baju Muhammad yang gutung. Yang gutung aku. Gelutat bengki yang tajahe gede. Oh hidung ku kagak proyek bahasa mayang manyet. Pak si kamu tunggu mu proyek menyokan ba manyet. Jale hanji kamu tunggu dumpu kamu tunggu hanji. Pegah tu tunggu mu clear app angka tunggu mu clear app dulu. Oh ku mantang hang tu mekoh tunggu. Ka kuneng ka kuneng lagi naga. Kampung naga. Angka Honda ke manteng Supra X ke pakai igo ke padinggo ke pegak ke bica iganya ni tungku manteng gak bau dina ke bakauri kolot dengak-ngak je ke tengku mai kakak je ke dikeh ha hai bokuhan kolot jumpa metuah ladum tungku gaduh ku ngujieun urang malam gaduh ke perimun put ke
ladum. Kanduri udek mati benda tungku mahan aja deh buat. Ladum wawan anami tengah malam ladum. Tok rumah tungku popoh le malam. Ni bedah satu tungku. Ya tumbuh sehat-sehat nak perlu raga tahu kali ku pegah hang ku bijak bak alunyan magrib-magrib ni ijak hai batik. Bijak tak bedah kamu tungku berjaya ya perlu neganyan. Menyanjam utamano hang rempa. Ya. Takun juga pada doa karot. Yang baru tanya takun. Hai. Langkawannya nak rumah-rumah tungku. Ajin tanya bukan lagi ke pegah. Kecuali tungku hanya kesembuh. Nyah dia kata. Nyah hana kayaknya. Allah. Hai ladom. Nyot tak aku pegah dia. Ya. Ilung mikon berakal lung jak bun lung diulegli maka ji alamat lung diulegli mi lung jak bun lung ba abu kuta kruang diulegli moyo kampung mak lung ibireun jino kalung wa bireun hide pakon na tempat bu di TPU ke kebah ligure almarhum jino kalung penimang katanya kalung penimang katanya keju moyo neuan enemi yang kurung-kurung rezeki bacut moyo na intak gede baro goju kan haji ibu kai cerah abah lagi ro ku cerah ado laija menam su kan ide mono gore mesti tabu harapan dan engko bu malim be handa liji tabak ro bitan malim yang mana ni lu ku abah ilong bau takut engko anak galak kan jadi nikon ilung lo gua kampung mak lu masanya sekolah nadayah lu terus kampung mak ipakat buh tunggu imu angku ten bek di bangku pegah lagi nyo lepas gua ro kuntu gua bedah tunggu imu daerahnya gak terun nyakeh nak urusan ilung hamba ku pegah ro hai ladom madea hai ya tunggu imu melang kampung ya tu mana manyen maji ya haji yang kamate hai mirah jadi wate dalu lampungong maji kangkan itu kiban tembe Allah yang semana lawenyo yang semana manyen lawenyo purti urung Tuhan wahadu ada kamu muda semana manyen sabah manyen budak dahuro hai debu nya nyan wate gua tukimu mi kampung oh ya indat la burmo ijo rukok samsu sabah bungkuh engko semana manyen yang putih ijo ya indat mahayu nya ibu peng la komplok melhep 10 ribe kalau tak lep 10 ribe iklip lo mai engko semana manyen iklip iklip pokoknya tunggu imum wate gua rumah payah gehoy ummi tajok tau jujung parang yo ku nak buka amplop ngau jung parang payah buka dumnan lư tham lo ade bari thau dalam het tu ribe kali that ikeh ngute mangak ku jak kedok lagi nyo le peng meno bau kira hai mi ilong mi bro akai ko mi ang keje piju nah den dumbon ka nyo atak bugah ke DPU ka nyan musu tabak nauruk kun lang kalawan oh hidung ko hana mu fo mu minta pahala nyo hana mu fo minta pahala ada muce gede minta pahala lewe nyo muce ba punggung maji hana da depan salah ni geron oh mesti pegah itu bro tak akai kayaknya bro gede urusan ji sabab berje wate tajak beun hana pokon tingan maji urusan nya keje ro ku punya model tungku lagi ro ku kan wadu mesti ro ku kampung nyo lew ro tung lew kampung nyo lan kai trom tu itram gede urusan ji hai ladom boroje mesti wate tajak beun kita nyo tawot dengan musim panen pade mesti ku pegahnya dengan musim panen pade tak balik kita nyo udaya ladom bek le urang kampung bek le ya bersedekah kita nyo urang daya ladom mesti tak balik udaya ladom jagut si on hana gede pujuk nyampat rek geja bek wate kaji gedung ku ladom meneguk tungku bulan ladom purle gedung ku bersih lagi tengok jirit purle ke WC nan kita nyo mio tengok purle habis yo tungku pulan ikeh halema nganya
Ana muka berumun ku doa dah aku bulu-bulunya. Ane dah ku. Model yang mengen katanya buat dah. Bepre. Lalu muka maji bepre. Borji wate dajak beut. Wate tapaju urung pun sira-sira oke diju. Naruh ji. Kedi bengeh gede, dipegah bro akan. Bro gede. Kadang ho mina gure-gure daerahnya gak akan mau buat iraku aku biu. Ai dah bekele. Hai. Menyo gaduh tunggu le kampung le menyo gaduh pertapat uribe bapak sama dia bapak urung meninggalnya. Baje daster urinong hadan mekan tahu. Ladu man keju ada tak perumah tunggu ladu mengelep. Ki paham mengelep. Bajanyan ke magun. Ala magun tampuh haju tampuh je no. Ikli anemin hidung. Hidung anemin tampuh Pada tak baje geru hotel pedang mano Ana ngado ka tempat ada yang tabe ilung Ane lu. Nya mano. Ko nya baju BOT ku pegah. Na urun ku nang kelawan. Idungku hana mufum nya ni kan fardu kifayah. Hai. Mu BO ilung nak ku jak beut mufum tanya. Gepegah dalam kitab bila mana matema yang lebih aula, yang lebih aula tak pegah. Yang lebih god ni bahasa kita nyu. Yang semano ma anu inong. Bila mana mateya yang lebih aula semano manyen. Anu gelang agam. Bakot tak ada kudi naib aib ika. Dekudi naib aib baurung si ikalon leanu hai pegah bagop tapi menyogop i pegah. Macam mate ketanyo mim tuah naudzubillah gede. Ladum semasa udip garang-garang di kedih muka tu. Gelah-gelah kedih. Wate mate di ladum jumpa mentuah abu mentuah ya masya-Allah. Muka tu hitam ladu handa dijut mekalan. Ocok. Teman hana jedrai. Iu bagop. Wate iu bagop ungkoh ikira biu. Ikira baju ungkoh tungku. Miu kaipe bagalo. Mesti kita pegah. Engkau kayak biasa. Ini aku bawa ke mana? Hai jumpa mentua. Hai. Gure jumpa mentua. Jut keleme agama. Nyan bek ni apa ke? Hai mentua. Hai bulian kejak udaya. Hai. Saboh tronton habis beri hotel kejak udaya. Baru jut keleme. Bek bak katanya. Engkau tunggu di pesawat lagi engkau edri. Ikat hai lu. Naruh. Yang mesti dia pegah hati, mesti dia pegah mesti. Hai dungkuah nam fom ikhlas. Jaro ni ikhlas. Hai uranyo mutatuh mantang wadah tatu bit hana 2000 hai biwot. Ada patih ranu. Motor tak pedang mabini jalan. Motor tak pedang mabini jalan. Kali dah bayi atlet motor prip YB. Yang keju ku pegah hana bre ji dunia karak kiamat. Hana bre. Nak dengar le mendang mi. Hai. Nyo long pegah nyo cupo. Kan long yak belah persatuan yang nabarau ne. Bek tu di buah kolong memanyet di dumai melalan hana sebelah kule kon nyan. Hai. Urung si uranyo ma uranyo ya uranyo cupam tua. Hana susah kemuyo anak musabah dan dalam pesantren bakot. Sabab mate anak uranyo cupo. Hana le susah bakot. Karena dumpu-dumpu na urung daya. Mate ya tinggal telpon urung daya tinggal telpon urung daya. Udah. Neba saat urung sembayang manyet buat peluh buat ro hajat ma ai pegah. Bedah urung daya ya sembayang ya berdoa ke maji an ibu tapak peng kero je tapak peng kero lang beri gop jula jalo yang berdoa ke ma katanya an tapak peng kero lang beri hiru boleh tiga mudah tadi ya kero no hai mi mutuah wate mati kita doa yang paling terharapkan bak lakau.
Wate mati kita nyo doa yang paling taharapkan pak Purmo. Tapi cukup berlewat mati kita nyo doa yang mustajabah. Doa yang mustajabah mimtua anu ke urung si kanu nyan doa mustajabah anu patih netanyang bak gudanya bukan lagi lu pegah. Baca sama dia kemah, baca sama dia kanu. Hai ada hana tarikat hana buku. Ya. Ita nyobek dah harap jumpa mentuah bak gop. Kupu dah harap anak gop yang hana anak dra demi mentuah. Yang kerja ilung tabe ku pegah nanu nanu demi limang sabah jumpa mentuah. Tak ilah daya mi mentuah. Bujut di gedungku bujut di anaknya dalam pesantren udip. Dah harap bak gop jumpa mentuah. Na so semano bak katanya urang Aceh hana terlantar katanya manyet-manyet. Tapi dumna jumpa mentuah gop semano mi mentuah hai mi ku pegah bak ron biu. Pulang katanya jumpa mentuah hai mi mentuah wate udip dicukup bro akai. Cukup pun le kampung modal pekaru kampung sesabe ladum. Ladum tunggu ketena. Menyokem yang mati urang lagi nya. Ngaki kuut. Gak hadap lagu. Hai mi mentuah ne pegah dalam kitab mi. Wate mati katanya cuba mentuah. Jasad kamu pisah jumpa mentuah dengan nyawa. Keibarat dalam kitab angin dipot gedra jumpa mentuah. Kenang tubuh getanyo yang kamati jumpa mentuah. Terasa sakit mi mentuah. Yang kejut mi mentuah. Urang wate kamati. Nekalon bro saudara gegiak kalon. Nyan wate gesilap manyet hanjit barang kaho. Sakit. Bacut-bacut. Top manyet bacut-bacut. Bahkan sakit. Han ku patih tunggu mi nyan bu penyakit mati beh. Penyakit mati hana sakit. Sakit mati di atuh yang sakit-sakit nyandop. Uranya tumut jumpa tuah timoh bak punggung di jumpa. Tumut timoh bak punggung. Ngethu. Kamu kemat hai jumpa mentuah luar dalam dengan bukan atau baje mi dengan bukan dengan tumutnya. Tanah belah jumpa sakit kan beu abu. Tanah belah tumut tanah belah ija yang kamu kematnya mi mentuah. Menggeram-geram sakit jumpa. Payah tain gram dengan isi buah baru asyik belah. Nyan putra penyakit tumut. Pak diduk tumutnya bio sagai diduk cuba ube raya tubuh tu ubeo sagai tapi menan sakit. Bayangkan bila mana sakit katanya sakit mati. Hana sakit di wadah sakit mati selain sakit mati. Tapi meyo anak drot mi tu bak play iya geyu bacut-bacut pejut. Sakit tubuh demi mentuah kenang iya. Tapi meyo anak drot jumpa mentuah lang agam itu manoya. Ikun ngan babah memang hanami. Tapi wata di kalan getanyo yah lian agam. Kater bujur cuba mentuah menyabarakan ke pegah apa. Menyabarakan ke gerak badan. Menyabarakan ke uati getanyo uranyo memandum kasengam. Diam-diam memisu mentuah hanali bergerak. Meyo anu segeruh-geruh adik-adik pasti ikut. Ayah. Lung leke maah ayah. Bila mana bak lung play aduh raun. Hantapan lagi ro neboroji ni semana lung wate hanama. Muyu anu inang jumpa mentuah. Lemah lambat de wate di semana kita nyomai. Pasti dikun lian dalam mate ma nepu maah lung mak mentuah. Bila mana wate lung usuji dron merat halal lung mak mentuah. Boroji mak wate lung tuh dron dengoh ne baju bu. Nepedua bu nyan di ndereng nerah jaro nerah lum oh nyan di baju lembutan duan mak tuah. Lum lake maah mak tuah. Bila mana lum play aduh ron mak lum semano ron. Hana selembut dengan ron boroji bak ne semano lum mak tuah. Nyan mayu anu ni. Muyo gop hana urusan. Hana urusan yang penting kali fardu kifayah kali kabare.
Pulam kadang-kadang ikut pak nuh ni bedok. Ya pelaku katanya. Pulam ikut kadang-kadang tengah megat memang tua. Kalau mi puput ada je bekali pakon. Nabut ikut nak rumah. Perle diberi nafkah. Yang kejit hana harapan lain untuk akhirat katanya yang jero. Meyokon pak anak. Yang kejit miluk tapi lu pegah pak ron. Tapi lu pegah pak ron mi hana bosan-bosan. Hana mu masalah mi berdua. Bila mana mati getanyo mai hana tak kubah umum kanu. Sama sekali hana jut ke sabah perkara bila mana getanyo mati getanyo yah. Hana tak kubah rumah kan. Tapi cukup jut mesabah, cukup jut ke sabah perkara. Bila mana mati getanyo mai, mati getanyo yah. Tak kubah anu dalam keadaan kosong ilmu agama. So yang mu perkara kalung yang pegah. Allah sendiri menan pegah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim. Sungguh jut ke sabah perkara bila mana mati katanya mai, mati katanya yah. Tak kebah anak dalam keadaan kosong ilmu agama. Allah buat rana pegah. Khafu alaihim. Takutkan olehmu alaihim di atas mereka tersebut. Mi akhi hamba alun pegah bakdo. Sama sekali hanayu pengorbanan kedaya uruk syik yang cukup rayukan. Rumah hobi raya tak kebah. Jilbab yang kami elak-elak. Hai tujut sok lelanu. Tajak ke kedanya tablo yang baru kan. Sama sekali hanayu pengorbanan kedaya uruk syik. Silap ni yang kami elak-elak, yang kaputuh, silap sualu. Hai dia sok le anu, tak sok le katanya yang baru tak belakang menjanjan katanya silap putuhnya buku deh terus saja. Sama sekali hana yum pengorbanannya melimang bila mana anu yang tengah tak perayu, anu yang jud keracun bagi katanya dunia dan akhirat. Abu cukup muyum pengorbanan katanya. Bila mana ahwateh hurau Bud dia tak tumpah lana henggap. Bud tak lawak sumen. Tumna peng tak lawak sumen. Kan 80 ribu implement di lego banda yang di sini IPA waktu lang kalibeh ibudrun la muyuk ngangawi budenya. Nya. Tapi cukup muyuk pengorbanannya walaupun ngan 80 ribu cupom tuah ahwat support. Ngan 80 ribu nya dapukan dipajuh lana cupom tuah. Anaknya anak jid kepenawa bagi kita cukup maharga ba Allah Taala dan maharga ba'dro nasing di uru akhirat. Mi pelelung pegah ba'dro nabi. Baruglah katanya urang syik dengan anak. Ningat besing leboh ilmu payah dabikan. Yang pertama ilmu tauhid wajib berikan untuk mengenal Allah. Yang kedua ilmu fiqh wajib berikan untuk sah ibadat. Dan yang kelih wajib berikan ilmu tasawuf bak katanya bak katanya yahkan untuk menjaga amaliyah. Hana jidra ya masupi tanjir. Nyo wajib intat anu dalam pesantren. Ada gedi katanya urang putuh hai intat dalam pesantren. Wajib puo kuna kampung ya intat bak dayah-dayah yang na dalam kampung. Kata kedi dalam kampungnya hana dayah yang na balai pengajian untuk sementara waktu untuk ibtidaiyah kitab jauh dan sebagainya nyan benajih dalam balai-balai dalam kampung. Tak ada kedi dalam kampungnya bekle dayah pegah dayah balai pengajian sabah mesutan dumnan support kampung dumnan le hana urang le fikir ke agama nyan wajib jumpa mentuah menyona adra ublo adra ya minta gure-gure untuk perno anak katanya bujit heboh ilmunya nyo mi mentuah yang lung pegah nyo mi po adra memandum tentang perkara-perkara yang bermasalah dengan akhlak anak katanya akhlak dengan Allah memasalah akhlak dengan manusia juga memasalah akhi habalun pegah wadra nyo uronyo mi anak katanya mempenyakit penyakit jih dengan akhlak dengan Allah releh akhlak dengan katanya manusia pih releh nyo yang perlu aku pegah honba anaknya untuk nepubat juga saban lagi Honda releh Honda tak ada putuh rantai honba Hondanya pukul Honda yang keputuh rantainya ne baba dosmir ne baba bengke nyo